Redovi samo nadolaze. Neću tu se. Do kraja će ga do kraja sad. Vizija televizija, će baš iza vas. Momci! Ajmo! Pozlađemo im jedan malo. Dečki! Za dom! Koji ste vezali, vratite džanom prema. Ajmo. Vezaj nazad taj džanom, neka tvoj povuče. Zajedno gore, čuješ? Krveli. Ajmo, puno vesla! 3 metra u sekundi, čoveč. 3 metra u sekundi. Kakav stari moj. On prelazi upravo. Ovo nađe na ovaj čamac, to Sve je rješeno. sad nalazi da Bog. Isto to vredi za vas. Josipe, je li pod kontrolom? Ma, sigurno nemaš problema. Sve je pod kontrolom. Veza. Znači sad ide prebacivanje tvog voda. Taj vod ćeš ti odvesti, sa inženjercima, ti ćeš odvesti njih do svojih ljudi, oni odatle trebaju krenuti, to je ta cesta. Znači moraju doći na cestu, vidiš ovu cestu, moraju doći na ovu cestu, ne ovu što ide paralelno, nego ova što ide dolje na jug. Znači doći na tu pravu cestu, prosjeku, to je kroz šumu prosjeku, tu trebate si uzeti jedan, tu vas čeka netrzajac, oni moraju vući netrzajac, ono što smo rekli, i sve redom i idu pravac prema tome. Venduliću, ajde!
samo mene snimati. Srčeko naruči u Dubici kavicu. A, Kraće ili duže? kuhamo kavu. Pauza za kavu. Ovo nije ništa, jer ovo je moć, da se uvijede sa tuda. Ko ide brzo? Hello. Poziciju. Pula, ovdje Split, da li me čuješ, prijem. Reci točnu poziciju. Čuješ? Ovo bomo se islikali jedno. Prijedore, napad na selo Prijedore. Okršaj počinje.